Karbi Student Associations mahangatek engding trokebla prike chok arni ruplie kes e tumpen sami pregza madim long katalon pon. Sang tikiro ya trak tumpen rong ali phalang no pilaba jok rong niarat atum thurpak pen kachesonga sai kedeng pon. KSC ke parlo agriculture sai kamalong mirilis ateng pensi voreng hoi bipon nang ji pusi Karbi National Youth Council atum pen pinpura luk pajurdam ni jang Karbi anglong rangsina high secondary school a hemlong pang technically onlang no atum pen kang huludam chok Karbi long ribirta pen neli jitramsa non birtang ton pen langpone sina Karbi risoi jang atum fan tok langnat kang thurponji lapen hemprek pen chenglok Karbi ara tum kisungke boy hutsdun me kachesong dun thipji lapen karjap dun thipji aphanpura Karbi Student Associations mari hek pen KSA pu mahang pathek ponlo lapen mahang pathek pon det pen aningkan wang semi lang talon pon bang bomsi peneng anbangki e KSA mahang thek engding plikebra pli rupli KSA tum pen semi pregza madim long sebi talon pon Lapuson thada si KSA riziki batum pen mari Jameson timung aru tum pen semi Dipu Central Committee asai hem semi talon pon KSA englong photom pen semi dipurong nihang ami thang sai hem long semi talon pon Son thata si KSA Thompson aru atum pen semi dipu langkung habi member tan hol long semi talon pon Itum kadu we phan nang choro pasrang lo pini ilitum KSA riziki mati Jameson timung aru atum pen semi Dipu District Committee amai pu bisnuram phangchori deng mansi lama ingthurpon laso pidet pen KSA long klembang pu bang pikali tang atum phan semi ringdok ring mi pen akar jong long padudulon be ji phan semi kichki mo sai deng pon KSA Dipu District Committee amai pu bisnuram phangchu pen kaspem pu pona mai long ali haman pen jakas chairman crossing teron ASDC amai pu chandrakanta terang la pen ka prek man peng dunta chetong dun Abang ketegani pinilitum Central Committee kejaya teng pen a district tin kami tum labang so parday bang talon ponlo labang so talon long pria dim bang lahan lo elong bang Dipu District Committee elong bang Bukajan District Committee lapen Bukulia District bang ke okreng long sedopo Bukajana bang ke Balipothar long sedolo lapen te Hamren District bang ke nitum ya jirikin deng long sedolo la so teng ben sini tum pini bang pacun pon lo la bese la so pacun long ni tum pini la bang so Karbi anglong ara phan la bang so 64 bar anniversary pe ni tum la bang so ke mang ni tum kipi pon kang tum bang la hello je ni tum ke dam tangan ni tum song puan ma jakong kadure ni tum ke cekak ta dolo ko mane ka ta dolo kaddu we tum ako puthor ke pangrum thu labang so thipi en principle ni tum ansu se labang so Karbi anglong akar e movement labang so hempre ka puthak Karbi anglong to labang so Thomas kan so palong je phan labang so jak kong ke endi phan se pini tum la labang so 64 bar anniversary pen ke ni tum thipi en pon lo klase non Karbi anglong ra phan uthone tum ke choneri thu bangala lahan lo je banglon ni tum labang so hemprek labang so kachesong along anso se jakong horang nang pidonji phan kaddu gowe logo charli akorti ingjir jerpo bongmumba ni mumbar sonangte labang so KSA long puthot jakong nang pidun pen Karbia anglong akar i labang so hemprek ke palong ji along jakong nang pidun po bose ni litung KSA Central Committee hen pen choneri pon lo KSA Thompson aru tom pen semia mai pu reading pen silama pangjarpon la so that pen mai pu pen si mai chphem pu pon si labang so mai long adhiaman pen CM Dr. Tram long hang pen chenglok tim Karbi anglong la pen ka prek man peng da chetong dun Binida Indian Trokera Pli Karbi Lochal Yaso pada Karbi Student Association amahan ke the sa talon lo minit han alisa ko amen kan asalil kita me dak macam tong dan ini lada ini bidang kami Karbi Lochal Yaso lo claim abadi ma bang ni kami Central Committee lo ngatu no tini lo ngatu no lapen ke Sub Central Province Karbi anglong sa tanul mai dulu nasi nili pini dak ipiang pini arni abangke
21 Julai itu bangke lah bangke Karbi student day itu sendiri Karbi Autonomous Council kan ini Okon Karbi Autonomous Council kalender long kami ada bangke ini langsung Bipon itu sih ini Pangdak Ponok lah penisilo ini ya bangke dan itu Tuhan skill sudah sudah Karbiang long lah pendi masuk ke laso bangke ni tung ke aprang bel bangke ini siam do bom pen kam ke lo la pen dia laso joini sa aprang ni lo ayam banda kami kan ke lo drop dia lo alang itu laso min puro lo nang dia joini ke selang pusat drop lo slot promo pa la pen ke Karbiang lo tu mas konsul pen name itu dil hilong tamle itu all party dan jelang dan itu pura lo tidak mau Karbiang Autonomous Council kan ini di Jepang lo Tribal Affairs Minister lo kan lapan ke Chief Minister lo pakai lo langsung kita pakai itu dan keluarga mereka punya nama Karbiang Autonomous Council kan kita nama lapan harga politik dan reji kurangnya kita cikoi itu lapan tinggal budi sore ke depan mereka asong atau mereka kita mencerap itu dong tapi Karbiang Autonomous Council itu tim Karbiang ke non apa Prime Minister non sih mana pimpur lo tapi ini CM mandir dan nona Prime Minister apa Congress ke orang itu kita ini lo pimpur lo kita nak pilih cetong nama lo kita pilih ni pimpur lo mereka tapi modal isu kota mana itu all party mereka di depan Cingwai Chos saya ini lilasi Karbiang Nora kita dengan nilai saya ini rumah itu isu kan resources emprek kan cenglok modal isu kan cenglok moring our side kan cenglok all round development saya dengan ke ini sipet kan siletung hang lanjut Karbiang Nora paling bilang lapian ke kecok yang ada di itu pun si sayang dia kita ada di platform Lapuson tha thai se ke se englo photum sami di phurong ni hang me thang sai hemalong ka talon pana ahut stamila punat mai phu mir jeng khro pen se phu pana mai long ali ha man pen cm tukol turam long hang pen chenglok tim Karbiang long tum ta chitong nan si labang so ke sem hang thik ni ki talon pan mesen pen pachun pon Khosomar tumhan ma chuneri kang tungmal lapolo alang litum akai long discipline lapenisi sincerity akenang soddo kali bulo tang ten non ke bangji alang litum akai long akang ting so si thekon lo loi athema non elitum kakimata pugi pubom detik reservation and quota alam se nije bom detik elitum ola reservation and quota bang matha thesi elitum ola general tumlong si ke compete du nang pu bang si diliba matha athema non akai bang lason lo munira phai ko so nang bat ma lason si abar side ame kachithi nang apor nang le rok la sigala la so along bang elitum Karbi lo chali asmar tumang ke chali hinama ardi bang aprang si pipen alang litum a live long discipline la sincerity ba ke banang ko isilam penangan la government college long bang hadi nili tenureship bang non had jong si kan long lang la ini that pen first program lo non tum bad anniversary bang la that man abhi nil tum course of action nil tum keteng tang do la no ke bang ji ani bang nang li tumar kado we fan media persons do ana be man pachini ji nil tum chwai tang do lo pen jasmet pen ma ke education kososi kang thur ponji ma ta awareness kososi ke banji ma hala bang si aprang si bang ke nil tum ke RDP ponji Biang long dur amla MSC konsensi ki parlo pons leng ritron arong lapen berong arong ato barbangki sang tigroi pon atrak jo padap ki pache leng vera joksi labang so arong ato warbangki normaki heng nolap hangjang lo langbung lang phet lapen enghang kang thar side lo rada tum labang so to war kidam ki bang ke leng ki chela je phan stabi normaki sung bi khangjangan lo tuar ke hen open ratum ki sung nang a jok pen jakhong ni pa engkore siani mangki rong ni ara tum thur pak pen si tuar kadang khasai deng pon lo sang ti kro atrak tum pen jo padap na pa cheleng dera jok si nile tum arong a tuar bangki nei lo pilo pon lap lo
rada tum non bangki kidam ki bang pinan sungnang lo aprang bangki utu phanili tum chuhang kon sami rong anta nang dun thoriti bon time non bangki utu war khinu par pi ga jok utu phani chuhang kon sami non bangki nang dun de de tilu non nili tum la bang so tu war khinu pena jok si rada tum ke cheleng ke chelat hu pen sami ke chingkoi nang batai du piglo lapwan chot tekli lang labang surong hawra tum ki theng han ka chujor tuma phan sami pinan ke sung do koklo lasini litum ma jok bang phubang phi phalali tum kelang selet kali muthi sai jok je pen sami ni litum labang so tu war bang ki pini bagi rakha ponang koklo lasi sangthi mohodara tum pen jong sila bang so tu war dang slam pi ponpi liputang te ni litum ke bang selang ani bang ta lapuson tu war kadang kha sai sami deng ponang kok bubusi rong ni rat ni barli tum pen so dak pen pachini pon bot hol ben great son timung Karbilong Riberta tovar la sangti ke pon tum bang ekdom tovar nang pang ho pilap lo lasinili tum bang ke arat tum benching wai lo lasi tovar kido kidam tanili tum sung ik lo lasi laso posinili tum bang ke pini la tovar ta ke rang khai ik lo lasi non hala alang li tum phan nili tum chitong ik at lo si pulo tovar nang chi bonai pi pa mesen mati ke nang li tum sangti sita ponong le pusini li tum bang ke tuning ri dun thulo chingwai atmen si son si tu iklo ni tum bang ke mal opinion bong chi bonai chi islamic pu busi nang ke thak ikalang tum ba tini li tum bang ke padu phanta ni li tum kilang silet kilang rem putawe asi biniani ke jok phanta ni li tum lang silet le ke ba tum bang ke towar ki siksa ka joine han penesang hayu anta nili tum chuan iklong lederlo tom gari anta nili tum anathuge bang iderlo asi so marta non school ta ka khuli po to waranta damik no pin lo scooty hayu anta nili tum pon ikno asi ko sonoma asi sarkar tong bonai poma la sangti kori ki pura tum tong bonai poma kusi nili tum bang ke chuning ri iglo lalo nili tum non prap jin pen nang chok selam le pulote nili tumta akisunge thepik anlo alang li tumta asang tigi pon ta jo phirlo non stop lo stop te pin lo ke pon angke to war bang ta scooty pen ta ka chingkoi bang ta do lo sok ka chokoi dam ta sok agari pen nga chingkoi hajat lo ni sita nili somar tumta nasipo anakisung lo none tom da nang pilodun edalo ronga lo tom dang piludun edet lo gari auto dang paludun edet lo nasi non bangke majok apan kilang selet jat puta velo ka khamki puta velo nasi latum phan non bangke chobonai nang po ma alang tum yo si chobonai ne pulo tangte sarkar tum tong nang chobonai po ma na sualam chot lo non nili tum bangki dam bangke la sangti pura aquaria amali ka tum at jing room pet pen chobonai ne pulo te nili tum ako belek akeng kam deng pon thunang kok po ani sita nili kisto gari johang tom johang tawang we utu johang tawang we angke kisu bang sijet lo ampar ke dak nili phan nang ke ba pon iklu sudah ansi doktor hem nang pon iklu kela sangti ro etum lo te war pa nu edang ke rong sor ke kisun ita angke ke duk nan ta ke duk lo jo ke ACC asai kam ke parlu along voreng ahoi ka playing chia phan bangki sarlang madi interview sami en pon lo bon sami ke ACC long kido ki the ki dinga tum adon rap laben chini che thek tuma phanawansi la bangso voreng ahoi bangki ki pi ki ong nak diti la sin non la bangso ke ACC secretary asai kam additional of agriculture asai ham along sami voreng ahoi ka playing chia phan bangki salang en pon lo la so voreng ahoi along bangki mirrorless ateng pensi pi ponang ji pusi KNYC atum pen additional of agriculture asai ham along palidam si pin puralu pajiram KACC ki parlu prexam asai kamalong sami voreng hoi ke papleng jia phan bangki KACC along kidu ke the ki dinga chu methang adon rap lapen chini che thega tuma phan ansi voreng hoi chi pi chot diti lasi Karbilong autonomous council long kidu ke the ki dinga tum sami labang so puthak ington pon nangpo Karbilong angkang along kidu ki duk dat ari so e janga tum bangki lut charlie theknak lapen muru sonsi mandel lasi labang so puthak sami Karbilong autonomous council atum mansab ington pon nangpo lasi non KACC additional of agriculture sai hamalong voreng hoi ke papleng jia phan salang en ponlo laso puthak bangki mirrorless ateng pensi pipo nang pu pusi KNYC atung pen same pin puralu pa jirdam alo pusi KNYC atung pen pachini pon man peng do toman kardom pa jelo kardom nilitum asong hen pen akemang ateng pen
nepotism pavir nang ji pu puthak nili tumpini additional director of sericulture office lo memorandum isinang pajir lo memorandum nang pajir nang ko kebang nang ko theke lalo nepotism ahin thepik nolong council kachari hin nepotism hin pathepik lasi pavir nai kusi nili tuma kemang pensi pini isi memorandum isi pajir lo labangke lalo ho ani tumo theklongi ko kebang nang ko atheke kebang nang ko theke lalo je department tin tani tum non thek dam ponlong lo de plak vi plak bong bang thepik lasi laso plak vi plak bong bang pawe de ni konsili tum ga batai ko chon dobam lo job punon ba contract sector hin punon ke plak vi plak bong bang thepik si council kachari tum bang ke development beginning jebam lasi dong si development nang ji pute kiduk det ke boy de dari soe jang tuman awar sai pipon nang ji avar sai kenang sot alang litum dong si lahai tuman pipon pe kituk det ke boy de dari soe jang tuman pipon pe alang litum konal dam poke alang litum acar tong da dam nang lang ma dani tuma dim do kok ben si alang litum acar tong da dam nang ma si penang kok ko na sini tuma hin pen ke chuni ri ke lalo je laso joba puthak non ke klang sericulture hin ke klang bang ke transparency doni lapen nepotism bang avedar nei nasik lalo lamba apo sabang ke da ke klang bang ke demonstrator bang ke 7 notes do pion bangke 3 notes do lapen chokidar bang 6 notes do laso pusa pu thak bangke transparency bangke kenang so lalu kipi bangke additional director of sericulture bang pasi ni tuma department of cp damlo engke dak itum isi appoint do ni tuma appoint bangke si padingo elo ni ninje ke appointment of candidate should be on the basis of the merit list lapen the list of shortlisted candidate should put up. Number 4 bangke exhibited the final score sheet if required. Number 5 bangke appointment of candidate should be according to the vaccinist and as per as the notes of vaccinist displays at advertisement notice and beyond the number of vaccinists as shown as advertisement notice. Number 6 bangke video footage should be recorded during the oral test. Lalu itu makin bangke. kedam tang an tan tum da thekponong ba chini pon bam lo je kiduk det ke boy det tuhan bang ke atwara wisi la ke plang ki phi tuman si atwar bang dobom lasi la sohin bang ke nepotism bang paver kenang sot la mang Nizang Karbing long tongkam makam rong spia long kedu rangsne senior high secondary school long kedam tang jakong ni pai engkoi ajo por pai kruhinia por malompen tang tek the od langdo avi kabi atumpen labang su school ham ludam chokpen si wire selam pon an bangki phalang lu cikang adlo lapet usum maratum phan ke than pon computer bangki ihu pon dedlo school ang chuko maratum pen ke pa chini pon atengki labang su school phan nai chuki dar sami bi pon lo boy fi sami ajo por pai kruhinia por bangki alangli sami ke sanga por pinaklo lapu sona por hustila punat pang tek thia tumpen labang su school kang hunang lut choksi labang su school ke charlie bom krim sumara tu phan ke than pon ja ke nang sot computer truck mate monitor truck lapen inverter battery ips doan sami ihu pon lablo labang so lampu thak sami dongkam makom at posalong sami lam hoi piram elubut alang li tumpen pachini pon tu board hol pen grade son tibum karbilong rebrta Sina Secondary School Ladakh patuwe tarik ingkoi ajo por 5 krehini aphi laso aphi dak night chukidar keton pen nilitum report long lo inquiry lo masi baji krehini aphi bangke Ladakh alang litum same ke Singapore lapen arbita theo laso por hosi Ladakh kang hutum nang luchok lo lasi government property Ladakh computer aru malong pen computer ingupon thai lo lapen electronic hormu pahinu pon thai si latum hekdak lo lasi Ladakh bangke nilitum rangsna college along osomar dohan kapachar liji son an pon dera bang nilitum ningduk lo lasi laso puthak non nilitum dak rangsina secondary school principal pen Ladakh chukidar dolo lapen nili warning body long vice president lo sinilitum non thana damsi laso kang hutum han FIR nilitum non pidam nang kokpo asi klar dagalam lancor lo churut lo Pini birta bangkilan sekang ton poneglo domi thangme kardom